Reka mbasuze rero mbahereze ikaze n'akaribu mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana, muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, nizera neza ko mu bice byose murimo Uwiteka Imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi ibikorwa byanyu byose akomeje kubihesha umugisha. Turi ku mugoroba rero wa tariki enye z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 rwose birumvikana. Tugarutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byahinduye isura, urugamba rwakomeye kurushaho. Turaza guhera ku makuru nyirizina yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC igufatiye inyeshyamba za M23 ku masaha y'igicamunsi, barasa misile zikomeye ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Iyi Kavumu Airport barakubwira ko yaguyeho abasirikare 15 bizi nyeshyamba. Ibyo nibyo bibaye bikozwe n'igisirikare cya Tanzania. Iki gisirikare cyitwa TPDF cyangwa Tanzania People Defense, Tanzania People Defense Force. Ni gutyo. Ubwo ibyo ngibyo turaje tubirebe iyo operasiyo yose uko yari imeze. Point zero ntagira uza kubabeshya, iracyagenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bice bya hariya za Mikenga. Barakubwira ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaba tugenda tubigarukaho kabisa. Turava aho ngaho tubabwire ko ingendo z'indege Bujumbura Dubai zongeye gufungurwa, ngo nabyo turaba tugenda tubigarukaho kabisa. Noneho reka nze turagaruka ngo nyuma y'uko ngo Kisangani harashwe, nababwiye uburyo drone 8 zasandajwe, ngo M23 igiye kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Hari ibintu urumva bikorwa, hari igihe mu by'ukuri umuntu urumva yikururira ishyano cyangwa arireba. Amasasu 2 yonyine barashe akagwa ku butaka bw'u Burundi, aho byabagejeje barahazi. Iyo ikintu kigeze mu bushorishori nta kindi kiba gisigaye uretse guhanuka, sibyo? Urebe yagerageje kwerekeza mu bice bya Tanzania ihita yinjira mu ntambara, aka kanya niri kwitikagura ngo irarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Agamana we, ntabwo babikora. Ubwo nabyo turabireba. Turagaruka ku kinyoma cyashyizwe ahagaragara bavuga ngo Major Minani ngo mu ngabo z'u Burundi yafashwe. Urebe uburyo binyuramo. Ejo bundi batangaje ko uyu Minani yarashwe none yafashwe. Kinyoma gikomeye cyane. Ubwo turaba tugenda nabyo tubigarukaho 5 kuri 5. Urumva rero, kanda subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5 twita twinjira no mu makuru yacu ku buryo burambuye. Byamaze guhindura isura rero ku buryo budasanzwe. Reka dore ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Iyi Kavumu Airport imaze iminsi 3 igoswe n'ingabo za Wazalendo na FARDC n'ingabo za Tanzania na FDNB. Iki gisirikare cya Tanzania ndababwiye ngo nicyo kiri mu ma operation akomeye cyane. Ni TPDF, ni Tanzania People Defense Force, nicyo kiyoye operation z'intambara zikurwanirwa hehe ku butaka mu bice bigiye bitandukanye. Kuva bakwinjira muri imirwano narakubwiye ngo M23 nta gace na kamwe irabasha kwigarurira, ahubwo yagiye itakaza ibice inabivamo. Mu masaha ya mukanya hari mu masaha y'isa 10 urumva hari ku gicamunsi ariko bishyira saa 11 mu masaha y'umugoroba nibwo humvikanye amasasu guhera ku isaha y'isa 11 gutyo zenda kugera ku isaha y'isa 1 humvikana amasasu menshi cyane mu birometero bike cyane nka 2 cyangwa 3 kuri Kavumu Airport. Barakubwira ngo izi ngabo zarasiye icyarimwe zizengurutse ahari abasirikare b'abarinzi b'inyeshyamba za M23 babarashe. Mu kubarasa bagendaga bahunga mugunga bakisanga abandi mu rundi ruhande nabo bakabarasa. Abasirikare 15 nibo maze kumenya, nibo menyeshejwe neza cyane 5 kuri 5 n'umuntu ati 15 barahaguye. Icyo nashakaga kwimenyera no kwibariza kwari ukumenya ese Kavumu Airport irafashwe. Arambwiye ati ntabwo ifashwe ariko ishobora kuba ifashwe kuko ngo nubwo amasasa abaye nkahagararamo
ngo haraca mu mwanya ukumva igisasu kirimo kiraturika. Iyi Kavumu airport nta kikora, ni nk'umutako, ni nka Goma. Biriya bibuga by'indege M23 yisanze biri mu bice igenzura, nta kintu bikora, biri aho ngaho haseguyemo ibisasu n'ibiki, ababiteze nibo bazabitegura. Ubwo rero iyi Kavumu airport mvuga ngo imirwano ihatangiriye iguyemo abasirikare bageze kuri 15 mu gihe cy'amasaha make cyane. Ubwo urumva iyi mirwano niza gukomeza ikiri buze kuba, urumva aho ni kuri Kavumu airport. Nkubwiye ngo yafashwe aho, naba nkubeshye nanjye, amakuru mpawe nayo ngayo ko haguye abasirikare 15 ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Igisirikare cya Tanzania kirimo kirakomanga muri buri gace inyeshyamba za M23 zirimo. Ni nayo mpamvu ubona bahinduye urugamba, kuko nimba mu kirere byarabananiye, ku butaka naho hakaba haje igisirikare kibasha kubahangayika cya Tanzania. Noneho akavuga ati ese turimo turarwana ibiki ngo dutangire turasa ibibuga by'indege baturasishaho n'indege? Ubwo urumva uko biba bimeze, ntabwo ibintu biba byoroshye. Aho ngaho nyine urugamba uba watangiye kurwana urutaru, urugamba ruba rwatangiye kukunanira. Aho ni kuri Kavumu airport. Turita twihuta cyane tujye mu makuru. Ngo ubutumwa ku baturage ba Kongo, abanyekongo bagomba kumenya ukuri bitandukanye na propaganda y'inyeshyamba. Point zero iri mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuva kuri point zero kugera kuri Minembwe, unyuze mu mujyi wa Rugezi, ahitwa Biziba, ahitwa Mitamba, ni imirongo y'ingenzi yahaye parato. Ibi aha hose hari mu buyobozi bwa FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amatangazo atangaza ko hagomba gufatwa Kisangani ngo ni inzozi. Ngo amatangazo atangwa ko hagomba gufatwa Kisangani ni inzozi. Gusa inyeshyamba zagerageje igitero cya drone n'ubushotoranyi butagira umumaro kandi buteye isoni. Drone zarashwe, kumva nta ngaruka, nta mpinduka ku butaka. Iyo utakaje ubutaka uhimba itangazo rigenewe abanyamakuru. Iyo uri mu bibazo urabeshya. Abaturage ba Kongo ntibashukwa, izere amakuru yemejwe n'amasoko yemewe. DRC ikomeje guharanira, ifite ububasha kandi nta bagabanywamo ibice. Cyakora iki kintu FARDC ishyize hanze kirumvikana. M23 iyo irimo ikubitwa igaragara nk'aho iri gukubita. Iyo imerewe nabi irabeshya nyine, ikabeshya mu baturage. Iki cyo ni ukuri, iko niko bimeze. Iri tangazo rero risohowe nyuma y'uko bari bavuze ngo point zero ngo yisubijwe, ngo umujyi wa Minembwe ngo wisubijwe, biriya bice byose ngo babyisubije. Oya, nanjye amakuru ufite kandi y'isoko nyayo nzima, biriya bice byose kugera kuri Minembwe centre ari mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero urumva ko ukuri nje nka kubakubitira ahangaha. Urumva ahubwo hari intambara zikomeye cyangwa urusaku rw'amasasu rwumviswe mu misozi ireba umujyi wa Sange n'ahantu hitwa Kamate na Kabunambo. Biragaragara ko keretse iyo byavuzwe ukundi, abatumviye itegeko ryo guhagarika imirwano byemejwe guhungabanya umwanzi mbere y'uko batera. Ni ukuvuga ngo utu duce dutatu nkubwiye byagenze bite. Banje kukubwira itangazo, ariko reka nze nkukubita ukuri kose. Aka gace kitwa Sange, aka gace kitwa Kamate n'aka gace kitwa Kabunambo, M23 yahashyize amatsinda y'abasirikare biteguraga kugaba ibitero n'ibikoresho byahageze. Ibyababayeho ni agahomamunwa, barashwe kugeza ubwo bakubwira ko aya matsinda yarari aha ngaha yatse umusada bakawubura. Nyuma yo kubura umusada rero bakoze iki? Barambitse intwaro hasi, bambara civile, barahunga baragenda, bambara imyenda ya civile kabisa. Nibwo buryo bahunzemo, ariko intwaro zose bazitaye zose. M23 z'imbunda imaze gugombera muri iki kibaya cya Rusizi muri iyi mirwano navuga ko imaze iminsi 6 cyangwa 5. Ni intwaro nyinshi
cyane. Ni intwaro nyinshi cyane kabisa, ubwo ngubwo urumva ni ibihombo bigiye bitandukanye iki gisirikare gikomeje kugenda kigira ku buryo bukomeye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageze i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye amasengesho yo gusabira igihugu azwi cyane muri Amerika, National Prayer Breakfast, akaba ari kuba ku nshuro ya 74. Ibyo ngibyo urabyumva neza cyane. Barakubwira ko Uburundi na Emirates, ubwo nimvuga Emirates ntabwo mbavuze iyi sosiyete. Emirates ubundi ni sosiyete, urumva buriya ikibuga cy'indege cya Dubai, ndatekereza ni n'iki sosiyete. Barakubwira ngo ese mu gihe ingendo za Bujumbura Dubai zizongera gusubukurwa kw'ingendo za Bujumbura Dubai na Emirates, urumva icyo bita Fly Dubai ngo byahagaritswe kuva mu 2020 kubera Covid, ngo nibyo byavuzweho ku ya 4 Gashyantare 2026 hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi uwitwa Edouard Bizimana na nyakubahwa igikomangoma Abdulrahman Zayed Al Nahyan Abu Dhabi. Ubwo ni hehe? Abu Dhabi ni nkaho hafatwa, reka tuvuge ko hafatwa nk'umujyi w'iriya leta y'Abarabu, kuko ibamwo state nyinshi cyane. Ni Arab Emirates, urumva ni Arab United State, nyine ni leta y'Abarabu, ikabamo amastate menshi, harimo izo za Abu Dhabi, harimo izo za Dubai, harimo izitwa za Alaskaima, uzagira ahitwa za Villa Park, ni henshi cyane, uzagira za DIP na za DIC. Biriya bice niko bigiye bimeze, ni state zigiye zitandukanye, urumva. Barakubwira ko rero ibiganiro byanavuze ku ifungurwa rya ambasade y'u Burundi muri United Arab no kohereza abimukira b'Abarundi kubona akazi kuva mu 2024. Umubare munini w'Abarundi barimo abarimu n'abaganga bagiye bava mu gihugu berekeza i Dubai, rimwe na rimwe bagata imyanya yabo ngo mu nzego za leta. Iyi nama yabereye ku ruhande rw'inama y'abayobozi b'isi mu miyoborere kuva ku ya 3 kugeza ku ya 5 Gashyantare i Dubai, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yari yitabiriye ari kumwe n'intumwa ze nka Minisitiri Edouard Bizimana. Kumva barimo biga kuri icyo kintu. Ubwo rero barategereza ngo barebe ko izo ngendo zituruka i Burundi zerekeza hariya zongera gufungurwa. Hari uwitwa Majoro Minani, uyu ni umwe mu ngabo z'u Burundi. Hari amakuru y'ibihuha yavugaga ko yafashwe mateko ngo n'ingabo za AFC M23 twirwaneho ahitwa Bicumbi, ngo nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano iyi coalition ngo yakubitiwemo bikomeye, ndetse ibyo baboneye mu bindi bice. Ndagira ngo nkubwire ko iki ari ikinyoma gikomeye cyane cyakwiragijwe. Nabibabwiye ngo iyo bari gukubitwa bakwiragiza ibinyo. Ibyo rwose ni ibintu AFC M23 yize neza cyane, yabyize muri superieur. Ati bimeze bite rero mwa bantu? Uyu mugabo nta minsi 4 ishize batangaje ko we yishwe, nyuma y'iminsi 4 batangaje ko yafashwe. Umva, ubwo rero bivuze ko ibyo bavuga n'ibyo batangaza birahabanye, sibyo? Birahabanye. Hari ikintu hano ngiye kugarukaho, ni nacyo ndi buze gusorezaho. Urabizi ko AFC M23 yohereje ubudorone 8 bugasandazwa bukaraswa. Noneho ngo nyuma
bo batangaje ko ngo basenye ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko drone zose boherejeho ndagira ngo ubwire ko zarashwe, ngo nyuma y'ikibuga cy'indege cya Kisangani ngo cyarashwe na M23 ngo haba hatahiwe icya Bujumbura. Reka turebe, ni nyuma y'iminsi ibiri hari indege zo mu bwoko bwa kamikaze zifashishwa n'inyeshyamba za M23 zakorewe muri Turukiya, urumva ngo y'iminsi ibiri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok giherereye mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo kigabweho igitero cya za drone n'umutwe wa AFC M23 ngo wemeje ko ari wo wakirasheho, ariko jye nababwiye ko niboneye video ubwo budrone bwose bwashyizwe hasi bari kugenda babwerekana. Ngo AFC ngo yemeje ko yarashe kuri kiriya kibuga inasenya ikigo cyayoborerwagamo ibitero bya drone z'igisirikare cya Congo Kinshasa FARDC, nyuma y'amasaha make perezida wayo Bertrand Bisimwa ateguje ko uriya mutwe ugiye gutangira kurasa ahantu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zifashisha mu kugaba ibitero bya za drone n'iby'indege z'intambara za Sukhoi ku baturage bo mu duce ngo wabohoye ndetse no mu birindiro byabo. Ariko iyo bavuze kubohora nicyo kintu cya mbere ngo kibabaza abakongomani, ngo bagendeye ku gahinda baterwa n'izi nyeshyamba, bagendewe ku bugome bakorerwa n'izi nyeshyamba, kubashimuta, kubajyana mu gisirikare batabishaka, ngo imisoro itabaho, kubavutsa ubuzima, kubimura mu byabo. Ngiri jambo ribabaza abakongomani ngo ku buryo buteye ubwoba. Rwose nibo babyivugira. Ikibuga cy'indege ngo cya Gisangani ngo n'icya Bujumbura mu Burundi ngo hari ngo mu hantu AFC yakunze gushyira mu majwi ko hifashishwa ngo mu kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane, ngo by'umwihariko abatuye Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ese utekereza ko M23 yakora iri kosa? Ese utekereza ko yabisubira? Si uko M23 itashatse kurasa i Burundi, ibyo niko kuri niko bimeze, ariko irabizi neza ko amasasu abiri barashe hariya biri muri bimwe navuga ko ari immediate cause y'ibyatumye bava mu mujyi wa Uvira. Bawinjemo batarwanye, bawusohokamo batarwanye, ariko bawusohokamo batakaje abasirikare benshi. Barabizi neza ko uriya mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu hantu begereye bagahura n'ibibazo. Wenda Gisangani baragerageje izo drone barazihanura, ariko buriya hari ikintu cyitwa amategeko mpuzamahanga kijya gikinishwa cyangwa ukumva ni ikintu kiri aho gisanzwe. Ndakubwiye ngo M23 nabo ubwabo barabizi, mu binyamakuru baza bakabivuga, ibinyamakuru bigatangaza uko bibishaka kugira ngo babisome, ariko babizi neza ko batabikora. Nabo ukuri barakuzi. Ngo iki gice kandi gisanzwemo ingabo nyinshi z'u Burundi zishinjwa kuba zimaze amezi menshi zikorera ubwicanyi abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abanyamurenge mu minsi ndumva n'ejo bundi nibwo wenda babitangiye mu gihe cya Uvira, ubwo M23 yabagiraga igitambo, bavuga ati ibi ntibibaho, mwaradukoresheje mu nyungu zanyu. Batabandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabwa kurangarurwa. Abasirikare ba AFC M23 batwirwaneho batangira kurasana n'inyeshyamba za M23, haza kubamwo akantu ko guhosha, ariko ibyo byabayeho. Abanyamurenge bamaze guhumuka ku maso, inshuti yanjye, bamaze guhumuka ku maso, basanga agatego M23 yabatayemo ni agatego gakomeye cyane. Batangira kwitandukanya nayo gake gake. Urebe uburyo ibi bice bituye n'abanyamurenge birimo intambara ikomeye gutya, ariko ukaba utabona umunyamurenge avuga ngo igisirikare cya leta cyaturasheho. Cyabarasheho bose baba bamaze guhungira aho igisirikare cya leta kiri. Ubwo rero urumva ko ibya hano ngo ntabwo bikomeye, ngo amatwara yo kwirinda ngo mbere yo kugabwaho igitero ngo cyatangiye gukwirakwiza. Buri kibazo cyose kizakubitirwa aho gitangirira. Ngo nubwo nanga atigeze aha ubutumwa igihugu cy'u Burundi, ubutumwa bwe bwumvikanisha ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura
nacyo ntigikomeza kwifashishwa mu kugaba ibitero mu matware ya AFC, nacyo kizaraswaho. Reka tubitegereze, tubitege amaso tubirebe nimba bazatinyuka bakongera bagahirahira. Ega hari uburyo ushobora kurwanisha n'amagambo kugira ngo wenda uwo muhanganye yumve ko hari gahunda ihari, ariko ni M23 irabizi neza icyitegereje imbere yacyo. Reka mbashimire, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere.